हसीबुल्लाह बिन अब्दुल अजीज़ की खिदमत में गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर आएँ और रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम हमारी समातों की नज़र फरमाएँ। وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي